wakafu Yesu Christ. Tegbe, amen. Le programme est le maou tort, le maou vie, le bobo, la amen. Njia, la Yesu pa manweve, la Yesu pa mtikokwe, la Yesu Christ pa magbonono, la Yesu pa madotorechi, la Yesu pa kofanyao, la Yesu pa dede popopanyao, la Yesu Christ pa lolopanyao, la Yesu Christ pa tipafafanyao, la Yesu Christ pa chidudu panyao, ivagbolanchia. Dakona papa be afford ak magboto. Ipon tifafa kle abloda yale nyechi. Dakona mau de mi kata pagbeta de lolo kanshiko chona. Eye poton kekefa. Enen keke ajole me kwa chinu ya hawunu. Yesu pa nyao na mi. Ele mi afiamba ivanya tepe be a chode de popo anami. Kosira ikenye de popo be kosira na mi. Ni dakman na maudeta de pe chidudu pepe kanyenya de pe kona me pele lolo ko cover na milata mauno mi alegbegbe e meji mi chi nu vomo e siata odovia Kristo doda e ya mesile kukum de miata e yoku de miata be agbe na sumiasi ni dakman na maude agbe yata ala ba poto mano mi pa agbe ma jochuro e ye nye klo mi lagbe ntia apotolo chebe mi adakpene Mia choka fuka dodoreji akpeda da anna eyama. Denuka yokata wole nye klopagba. Eye wosi yokata. Eye iche. Papa mi da kona. Be elomi alegbagba. Nye da kono. Da manbo be kene chona mi. Nye da kono. Do unti kokwe ganlata. Nye da kono. Do de gansi kene revana mi. Mila kpema nya gare damno alabe chowa menove nami kwak belenjia le vieux Yesu Christ wonkoma amen ma opa gbogbo ike ga chonya mi onami le famia bolenjia gbogbo ko e pa no mi pa gboji e na tro mi pa nuchi na mi se ma opa nyala manwe e wa menove na do somi gbogbo ko we na kekeli baba cho kekeli baba ma demiama ina choma no vegeda na me le Yesu Christo bon kom e ne do badala va ma popo amen dia nya dengle cho Johannes vak ba le tawie to nji Jean 13, John 30. Yesu kulepe kakra nyana. Epa no son lawo. Yesu klo epa son lope afon. Ebe siya miawo. Acho asubo miano mio. Ako alon miano mio. Yesu de jesi akofi oba magane alo makake nenye abobo doku na novio hana bobo adoku na esienye lolo fo mevi ke Kristo kogle da de nyabo Yesu fia amesike afia eyomomo Ameke afia Yesu yomo po mo efia pa apostola de egalolota Yesu gbeledon gona o ba mi adomotore kala nye de gasi Yesu na say ko no srola o aleke miano nowe Petro
Panu gbegbe la Yesu di. Alo la Yesu ni. Ela ba gbona Yesu ba fika yim nele. Ma yekle. Yesu be Petro fika yim la metele yigo. Eye menye fifi hana to. De amagbeto panu pokpo panu komosese. Eba leka ko le ha ma chonya gbe ato de taw. Ne mi pe choka kalma blaton vo aden ko igome. Ko blaton vo enye. Eba ma chonya gbe ado anye de taw Yesu. Yesu bi ebe acho agbe ado anyi de tanya. Ala be amagbeto fonfo eyenyema. Yesu bi ebe acho agbe ado anyi de tanya. Ohana bia do kyo be acho agbe kodo anyi da mareta. Acho agbe kodo anyi de Yesu ta. Petro be acho agbe ato anyi de Yesu ta. Ala ba manya ka gbromulo. Ni kama Yesu ato a Petro manya. Ni me ko ha na le toton fifi la America manya. Onto ko nya ni kama to. Yesu kposi okata enya be yire ka ko eto atoma. Tanacho wa gbe na Yesu na kpo wa gbeta. Ala be yare ka ko e. Musikele jojogre di o chwa manye o kake ya poto Yesu anye mi achom ya pakbo akona Kristo. Le kaka mo choden chi o ko agbe kona Yesu Kristo. Petro acho agbe adotanya. Amagbeto adaofu. Yesu glonebe. Afi koklo na ku ato. Voilà, egben le gbozito. Afi koklo na ku ato, egben le gbozito. Alaba, apoto nyamia bo susu yo Jesu. Nemye gere gbedo ko ma hanu ike wo mi la mi apo ma wo nyamia bo susu. Ale ke mi no agbe pele mi no vio apoto Yesu Kristo nyamia bo susu. Ale ke mi zona pele mi no nio apoto Yesu Kristo nyamia bo susu. Ale kemi glomia novio pe nya apoto Yesu Kristo na nyamia basusu ho. Ale kemi china mo yo madala Yesu Kristo enyamia basusu ho. Ale kemi jia mo panye jeja de la Yesu Kristo enyamia pa nya ho. Enyamia basusu. Petro acho agba adore tanya. Afi koklo na ku ato a egben le nchinya. Zieto ho. Yesu nyaw ayo Jesu. Yesu Jesim ayo nyamwe. Nya chom nya pak gbo ana Yesu be Yesu na kpom nya pak beta ko sere me kanele de ela patola jombe ne ba de va va ele jombe nu ke jogbe magba ne jore ha pak gbejia ne yakpo dede yakpo chochokia Yesu va be achok be na yata be na dasile wa gbe chi na ebe na cho wa gbe na cho wa gbe na Yesu Petro be ma cho nya gbe ado anyi de tawo Yesu konu Petro cho wa gbe ado de tanya aleke ne le mosia sondo ekwesebeto Yesu be ku ya ma yakpo dede yakpo chochoke yakpo menbeve yakpo doli na evagbe mauna do solonji apeto ne jaipa menbeve jiolonji be na cho wagbe ana Kristo de la Yesu Kristo ana wagbe agano edebe amenbeve ne swasiolonji
ba mo ke somnele nu ke nya wojijiwa ne famana nu ke chim nelele Easter ya ma apotona kweno Yesu peku Yesu pe fu pepe ple pe kusia na hetotro gana vanye klo pa me chibe na khosebe e mo ke zomele ple Yesu amen ve gbogbo esuesi apotona yirolenchi iwa don sonlenchi me cho wa gbe dasina apotola mi cho mi pa gbo dasina apotola bo akpolo mi le musia no e yan to pa amen ve na don son e pe gbogbo ko na no mi agbo ifo fulana to ka kosese ko hando me mi anodo ji le kosira mo le Yesu Christ bon come amen.